Clear to le ngai thatu te ninga ni chibai le vekule nizana ma UEFA Champions League in care result ngai nom tak awm no la chungte chu kan clearin kan ngai thla ho anga zanin in care tour fixer te le football thuleng te po clear ngai thla ho na in nei don o tun trum chu UEFA Champions League ni zanin care result zan tir tang hen bul tran don ta illa nizana in care munam taka hian German Bundesliga lama tal boi tak Borussia Dortmund lamin ne na anchanga anking puimol nei tu lil chu goal ni goal khatin an ne team pani te first leg khelzo ta ka khan goal khat ve in pein an no trin towa second leg ka li lam hi an homa khel tur an ni wangin an din mun te po atha deunin kan lo tar lang to ani kha Borussia Dortmund homa thataka an no in lan to awangin din mun thazo ka ding turanga soi an tamma amai ro chu atakrama ero Borussia Dortmund lamin hu hang an nei that an mang tangkai ta nizana inkhela hian li lam hian goal shot tum som pakhat an nei ya mikhol team Borussia Dortmund lam hian goal shot tum som pasari nei thongin inkhel pumpui thira team pani te an inkhel tok angreng khop maya goal khong konga Borussia Dortmund lam awan nei an tang ta ram ane he inkhela po hian goal kan mu ma khop maya inkhel an tran chau 3 minute nga na leka Ismail siam sak atrain Jonathan David chuan lil tan ma an hruina goal aron khunga Borussia Dortmund lam din mun a cheta zoka aggregate goal ni goal khatin anu fual zoka an trang first half po hin goal dang kan mobile zui talawa lil lam din mun tha zoka ding chuin first half big chu an khar second half ero Borussia Dortmund in tlom an tum lo zia an lan tira minute somnga panina penalty lo chuak ta nge in penalty hi Emre Chan chung goal aron chan tira a team sipor sud na goal ani che bok tihan aggregate po goal ni ve ani zoya game bo ro po anung chun zom hal le goal lu no rei lo te minute samruk pangana Borussia Dortmund lamin ma an roi ve ta zoka serhu gurase siam sak atangin Borussia Dortmund in Hoffenheim atanga an senglo Maximilian Bayer chon ma an hruina goal thatakin aron khunga hemi nuwa ero team pani te in Norton le vioma se goal dang alubel zui talawa Dortmund lam hian sipur ma sa zoka tangma se goal ni goal khatin hne na an changa aggregate po goal thum goal ne na changin quarter final anin pet kai zui ta zanlai pellama inkhela English Premier League club base pha ba ka chetra Aston Villa lam point ne na an changa an khingpui Belgian champion lai club bro chu sithum fai ngotin an ne leya aggregate po anin sop angreng khop mai he inkhela hen Villa lam hian goal shot tum som pali an neya bruts lam hian Aston Villa hi an ngam lo khop maya target a shot inkhel chung zongin tum khat bak an nei lo nge Villa pa ka inkhel mu nam tak maya hian inkhel tana minute som paruk naleka club roots defender sabele chu red card ma no chu ania bruts lam hian hei hi an tuar zui ta hle first half goal alud lova Villa lam din mun atha zui ta hle bok second half an tran chau tin Oli Watkins chu la chuakin Aston Villa lam hian inela kalmeka chetra mai Marco Asensio chu an ronda luta hei hi antifu ta khop mai second half an tran deuh chau tin Leon Bailey sem sak atangin minute somnga na bench atanga ron lut Marco Asensio chon ma an hruina goal thatakin aron khunga hemi no minute somnga pathum na Marco Asensio bok hian goal ban apet per leya awi amang reng khop mai minute somnga pasarina goal dang kan mobile le ta Morgan Rogers sa siam sak atangin Villa defender yan ma senchon an goal ni na aron khung leya game an ngam khop mai hemi nu yan Villa team hian hun tha anin siam le nol maya an thora po sengin minute samruk pakhat na Marcus Rashford a siam sak atangin Marco Asensio chon an goal thum na le he inkhela a goal ni na ni tur chu aron thun leya goal dang lobel zui talavin Villa lam hian har salo takin sithum fain an mikhol club rotsi an neya aggregate po goal khata ne na chain quarter final anin pet kai inkhel dang Arsenal lam point har salo tuklavin quarter final anin pet kaya
nizana an game khela first leg ka an lo sop rep to PSV chu an mola goal ni ve in pein anin ne tok puya aggregate ro anin thlau angreng khop mai Emirates Stadium a inkhela hian mol nei tu Arsenal lamheng goal sat tum kwa an nei ya mikhol team PSV lamheng goal sat tum som pathum lai an nei thunga ball possession la in pass dikonga ero Arsenal lam an chung nung ta jok an ne soita kangin inkhel bul an trana Arsenal team an film khura first leg ka goal an lo nei nual to awangin Hannor pop ero an tum lem lo PSV lam ero in goal an mamo ti in shein takin atira train an nor ngala hun trapo anin siam nol nge chuti rolin Arsenal team hi anin da thanem ang reng khop maya first leg ka inlan lo ang si te po kan munual an ne soita kangin atira train goal chance kan mungal mola goal po alut ma hle minute rukna leka Arsenal tan Raheem Sterling a siam sak atangin Alexander Zinchenko chon ma an shroina goal aron khunga Ukraine star hian Arsenal team tan khelna mun changtam lo veu ma se a khel chunai ro a che tha hle mai ro an shroi rei lutuk lo minute som pariat na leka tila siam sak atangin PSV tan Ivan Perisic chon an sipur sud na goal aron khunga Arsenal tlar nung lama Jacob Kiorte an tal boy khop maya hei hi an che chol phate po ati thei hial omme hemi nuwa hian Arsenal team hian hun tha anin siam le nual maya hun tha an nei bo pel du loin minute som thum pasari na Raheem Sterling a siam sak atangin Declan Rice chon hein khela a goal khat na le a team ma shroi puina goal aron khunga Raheem Sterling an assist tum ni anei na ani chi ambok first half ai ro goal dang kan mu bel lova minute somni pakhat na le minute somni pathum na PSV lamin hun tha an nei ya an hun tha nei hi an bo pel thung first half a goal dang lo bel lovin kan arsin goal ni goal khatin ma an shroya second half a PSV lam hian na takin an nor let ngala minute somnga parukna babadi chon hun thatak mai aronin siama mase David Raya chon thatakin aben chu sak Arsenal team achan him thakop mai hemi no hen Arsenal team hian substitution an siam nol maya minute somruk pariat na ben chatonga an ron lu tir Calafiori chon hun thatak mai aron neya amai ro chu a hun tha nei abo pel thung goal dang kan mu bel leta second half minute som sari na hian babadi siam sang atangin Johnson PSV tana an sipur sud na goal aron khunga PSV team lam an phur le chuti rolin next round lu theina hun tha an nei to lo te po ati thayanga first leg a si an phur nem ema an su zo tangang lo ani ti hian goal dang alu bel zui talawa goal ni ve in pain Emirates Stadium a hian anin ne to ka aggregate ero Arsenal hian goal ko goal thumin ne na an changa quarter final har salutuk lavin anin pet kai zui bok nizan lama inkhel nga event lo bera Atletico Madrid le Real Madrid te in matsona Real Madrid avan Mizo ka an tang shrama an king puimol nei tu Atletico Madrid laka hun pa nga ya sikhat fain avan doi zo ka tang ma se aggregate anin ne to ka penalty pe ta Real Madrid avan Mizo ka an tang thong he in khela hian Atletico Madrid mol nei tu lam heng goal sat tum som pasari te me umai an neya mikhwal team Real Madrid lam heng goal sat tum som an nei thunga in khelpum pui ball possession le in pass de kong airo Real Madrid lam athazo ka an tang thong goal shot kong Atletico Madrid an thazo ka ball possession le in pass de kong a Real an chung nung jok tenani chu he in khela hian goal kan muhma khop maya mikhwal team goal ma mo jok Atletico Madrid hian minute khat em po aral ma hin corner Gallagher mangin ma an shroina goal an khunga second somni pasarina Gallagher hian ma an shroina goal aron khung game borok po anung hal phat veu maya minute somni pangana Atletico Madrid hian hun tha anin siam le ngala Julian Alvarez on hun tha tak mai anaya mase korto chon tha takin free kick hi aben chuasak minute somthum palina Atletico Madrid in hun tha an nei le Anton Griezmann chon hun tha tak mai aneya mase ani po hen korto chu apal tlang zo tabik lo minute somthum pariat na Atletico Madrid bok ahlo umzo ka an tang leya Real Madrid hin han nor view thin mase hun tha anin siam me ulava
hemi annor na salatuk annor le ta hin Atletico Madrid in hun tha anin siam hnem hle minute somthum pariat na ankot Simone fapa Guilano Simone chon hun tha aronin siama ma se ni point court to chu apal tlang zo tabik chuang lo anne first half a goal dang alu bel lova second half minute somnga parukna Luka Modric chuan hun tha ain siama Rodrigo tan ball thon lutin Rodrigo hian hi gola achan tir teu khop maya ma se a hun tha nei ani po hian amang tangkai lova yan oblak chu apal tlang zo tabik lo anne minute samruk pakwana Real Madrid lamin penalty an hlo chuaka penalty hi soizui ati tam khop maya a mai ro chu penalty referee aham to miaw wangin an chui ta Vinicius Junior chon penalty hi chuin a pen goal lo hlau maya Real Madrid an van duai zui don aniang ti pol po an tam zui ngal le Vinicius Junior hian a thlo chuak deuh lo anne hemi nu hian minute som sari pasari na Atletico Madrid in hun tha anin siam le ngal la Simone siam sak a train Antoine Griezmann chong gola a thon luta a mai ro chu targeta akal lo hlau anne Real Madrid an tal buai thin ang reng khop mai hemi nu ai ro hun pa ngaya hlom tia soitur aum lem lova hun pa nalova aggregate anin ne tok chi awangin extra time khel ania extra time minute sam ko pakwana Federico Valverde chon hun tha aneya ma se yan oblak chu apal tlang zo talo anne extra time bi ka hei bak chu chance tha tia soitur aum lem lova penalty manga achak jok zon ni hin Atletico Madrid tan Angel Correa le Sorloten penalty an chui luta Marcos Llorente le Julian Alvarez ten penalty hi an chui lut lo thonga Julian Alvarez se chui lut lo kan ti rolin penalty apet na hian atifu tok lova a ball chui ma hian apet lo na tur lamin ball alo tok zau maya hemi wang hin a penalty chui hi pomsak ani talova Julian Alvarez en awi zui le turangai tepo ani thayome Real Madrid lama hian Lucas Vazquez an penalty hip thel vema se Kylian Mbappe Jude Bellingham Federico Valverde le Antonio Rudiger ten penalty hi an chui lut thonga goalie goal nia ne na changin Real Madrid avan nei zo ka an tanga quarter final anin pet kai zuita anne tihian quarter final a in machon turte an hriata quarter final in nei thatharlo turni riat zana nei ani dona Bayern Munich le Inter Milan te in matchonin Arsenal le Real Madrid te anin matchon don buka Barcelona le Borussia Dortmund te in matchonin Paris Saint-Germain le Aston Villa team te chu anin matchon don bok tundin muna kan hriat thiam tlan dan tur berin La Liga atangin club patni German Bundesliga lam atangin club patni English Premier League atangin club patni mai ba ka Italian Serie A le French League 1 atangin club pakhat veve anla nung tinani chu first leg hi soitoi niriat zana nei ani don na second leg hi ni som panga zana nei ani don bok heti megla hen Europa League le Europa Conference League round of 16 achin fel na te po zanin hian nei ani don na zanin dar som phat le minute som panga club lian kan ti zinga Athletic Club le Roma te anin matchon don na first leg a Roma in goal ni goal khatin ne na anlo chang to anne heng bak en Lazio le Victoria Pleasant te anin matchon don boka Lazio heng goal ni goal khatin ma an hroi sa don bok anni baka hian Frankfurt le Ajax te anin matchon don boka first leg a Frankfurt heng goal ni goal khatin ne na anlo chang to anne zanlai pel dar khat le achan ve a Tottenham Hotspur chon AZ anlo mi khwal don na first leg a AZ hian sikhat fain ne na anlo chang to anne heng ba ka hian Rangers le Fenerbahce te anin matchon don boka first leg a Rangers in goal thum goal khatin ne na anlo chang to bok in khel ngai ven hlober tura zanlai pel dar khat le chan veya hian Manchester United chon Real Sociedad anlo mi khwal don na first leg a team patni te goal khat ve ve in pe yin anlo in ne tok to anne Europa Conference League lama lut vele ta illa zanlai pel dar khat le chan ve Chelsea chon Copenhagen anlo mi khwal don na first leg a Chelsea hian goal ni goal khatin ma anlo hruai to anne Fiorentina le Panathinaikos te anin matchon don boka Panathinaikos hian goal thum goal nin ma an hruai sa don anne anni hobaka Victoria Sporting Club le Real Betis te anin matchon don boka anni po goal ni ve ve in pain first leg ka khan anin ne tok anne
Inkhe result lam kan san tai la football Thu Leng lama lut chho vele donang o tun trum chu Arsenal team ta na lo in lan to thin Andres Limparan Alexander Isak chungchang a soidana tanghian bul tran don ta illa Limpar chan tun hnaya khan media ten ankom na Arsenal team in Alexander Isak senglu antum ti kalau hriat hian thil tu lo tak niin kai chuan ka hria a aman po an siar tawa aman phuang po hian alak he lovin ka hria ka du dana chun Arsenal team ina senglu tura ka du chu tundin hmuna Oli Watkins si atha tok ma Victor Gyökeres si atha bok hemi te pahnia tuima zok zok hi senglu se ke chuan ka duwa Alexander Isak ai chun an that pui nge ka ring ti hin a soi zui bok Liverpool team ina hral an phal anga thom leng mek Darwin Nunes po achua nge arinom chho tran ta ni in alanga ni zana ma khan Uruguay forward hian Atletico Madrid apan theina chance asang ni tarlan anni soitak in Darwin Nunes sian du tu anei sho angreng khop maya Liverpool team a che thatok lo awangin achua mai rin na alian to hle adu tu zinga Atletico Madrid thom alian na Sky Sport newin atardan ta kha chon nu hi Atletico Madrid lama kan mu mai te po arinom ta Jalen Lescott point ni zan lama khan thuthar aron nei vele ta City team ta na hlotling taka lo in lan to Lescott chuan Arsenal team ina until ti poilian tak chu Raheem Sterling an senglut kha anni title race nei anduwa amai ro chu City na andu to lo le an nol nu Raheem Sterling an team ta na mitangkai ni tura an senglut thi thil lo mom lo tak ani ya ingang ruam man na neya senglut nge anni ti hi ka zo na lian tak anni tundin hmuna po han clear ta ula title race poimo taka ani hi atangkai tok lova Arsenal team in Liverpool an nat zel na konga po ani hi mo pu tur lian tak ani ti hin asoi hetiang kara hin Arsenal lam vek hian nipui transfer kongka ahin hon vele Hugo Ekitike chu senglu antum tur thu tarlan ani ya Ekitike senglu tur hian Arsenal hian amana pau million samruk pasari vel po the chu antum ni tarlan ani Ekitike hi tun din hmona Newcastle United lampoint senglu tumin tran an lave meka Premier League lama kan mu mai te po arinom Liverpool lampoint antler hnung lam thom chak an tum na konga ni zan lama khan news rin tlak takin atarlan danin Dortmund atangin Slotterberg chu senglu an tum tur thu tarlan aron ni vele tatlat maya German defender senglu tur hian Liverpool lam hian Euro makta doi somnga vel po the chu an tum don ni tarlan anni Liverpool hian an defender poimo Virgil van Dijk thlak tu tur an zong chho zela Slotterberg hi an senglu mai rin na te po alian ta hle Lamine Yamal po ni zan lama khan UEFA Champions League ka champion no moi in choi thei iringem tin zo na zo ania Lamine Yamal chuan Champions League kan tran dong khan kalo sei towa ke chon season kalme ka title tam tak choi ka du thu kalo sei towa kha ha ka thil tum alani reng anni min tran tu te ta na lom na thlen hi ka thil tum ber ania engchen nge kan thlen don ka hrelofa amai ro chu trophy tam tak season kalme ka choi kan tum ti in Lamine Yamal chuan asoi Ballon d'Or chungchanga anzo nai ro Lamine Yamal chun soi thei kala nei lova season kalme ka team ta na thataka inlan hi ka thil tum ber ani ti in asoi zui bok Arsenal tran tu te ta ni zan lama khan thulo mam hriat tur auma an defender poimo William Saliba chu achu arinom lo hle tun hnaya Real Madrid nen thuk takin seizom ania hemi chungcha hen William Saliba chu ron tong chuakin Arsenal a hian ka hlim hleya kum enga maza thelai hmuna hen contract te po kala nei ani ka contract hi ka za ma chu aya poimo chok chu Emirates Stadium hi nuam ka ti ma helai hmuna hen nuam ti tak le tlang nel takin ka in khela chu a poimo ber ani chuatum na ka nei lo ti hin asai Liverpool lampo UEFA Champions League atanga pe chu anni hnuwa Arne Slot chon media te aron machona Paris Saint-Germain en aning khel chungchanga an zona aron chang Arne Slot chuan game poimo tak le munam tak kan thliara kan lan tir ni in ka hrebok team pani te khan stadium ma rongkal te en duang tak kan chhop chuakin ka hria a chuta chon awa nei jok le atha jok chu Paris Saint-Germain an nia football history a thilro pui tak kan ti anni
amai ro chu next round lu kan du lai kan tlai ro poi ka ti khop maya season tharlama chuan hei aya thazokhin kan lo kirin karinga helai hmuna hen trophy po kan la choi ngei karing tin Arne Slot chuan asoi Luis Enrique po Liverpool an ne no media te aron matson vele ngala Luis Enrique chuan kalo soito angchi khan thil ti thailo hi aum lova mi khwal team ni ma ila ril ruput mangro pui tak kan neya chu taka kan nan chu tir the wangin kalom hle anni kanau te kha hanen ta ula ril ruput ma Liverpool khan min phalo ma chu mai ba ka mi mal nun kan che dana po kan thazokin ka ria Liverpool team ha an cheta dere katilova team to kher tak chu an ninge ye amai ro chu mishing na min tluk tok lova ril rupau khona po min tluk tok lo anni football field chunga kan lu hi chuan intrin tok na lian tak kan nei anga ya football hi nuam ti taka kan khel angai bok kanau te khel dana khung kalom hle ni tin Luis Enrique chuan asoi Real Madrid lampoin Manchester United defender Diego Dalot chu senglu antum tur thu team tokin anron tar lang vele tatlat maya classic transfer kongka ain hon lai po khan Diego Dalot le Real Madrid te soizom anlo ni to nge ani kha tuna Real Madrid chon ataka chantir antum ta niin alang chuti rolin Diego Dalot hi tun din huna Bayern Munich lampoin senglu tumin tran anla ve mek bok heti mek lai hen Real Madrid lam hian an forward Arda Güler chu chan thut theidin huna anding vele ta thunga kumsom ni mi hian khelna mun achan tam lo wangin Real Madrid hi chuasan adu thu asoi vele ta Turkish Messi tia aminglem an phua sakhi tun din huna AC Milan lamchon senglo tumin tran an la meka Güler po hian Real Madrid chuasanin AC Milan hi pan atum ni tardan ani to bok Manchester United lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura Dusan Vlahovic chu senglu antum tur thu give me spot lamchon antar langa Arsenal team chu makhal antum thu an soi ne tarlan anni soitak in Dusan Vlahovic hian tu naya khan English Premier League ka khel achak thu asoi zau maya Arsenal nen soizom anni mek bok awangin Gunners lam hi apan mai rin na alien man hle chuti rolling striker tharmamo United lampoin senglu antum thu anron soi vele ta Owen Hargreaves point Ballon d'Or kumina ansem chole tura dong tura arin aron soi vele ta Owen Hargreaves chuan tundin huna Barcelona team ta na khelmek Rafinha hi abuk arit berin kei chuan ka ria ama kha chuan Mohamed Salah khandin mun sang taka kada thina ma se UEFA Champions League ka round of 16 empo anpal tlang lava hemi wanghen Mohamed Salah hi sang taka aum thei karing lava Champions League hi ate funglian tak ani thin awangin ani hi chu kanda po thei toin ka ria tundin huna abuk redber chu Rafinha hi ani tin asoi Leroy Sané point ni zana makhan thuthar aron nei vele ta Sané hian Premier League apan mai rin na alien chhotan ta hle tundin huna Leroy Sané hi Arsenal in senglu antum ni tarlan ania alo khel to thin na Manchester City lampoin senglet le anpoi tilonin thom aleng mek bok Leroy Sané hi Premier League ka kan mule thoi tura ngai chin phot mayang o team tok lamin atarlan dana Liverpool lampoin Victor Gyökeres chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta Darwin Nunes chuak mai turanga soi thom leng mek mun ruak lo khatu turatan Gyökeres si senglu antum tho ni hin alang ta season kalme ka Portuguese League lama Gyökeres si achetha khop maya hemi wanghen du tu po anga hle hei mai ba ka tu hnaya Gyökeres sian Premier League ka inlan ve chin achak thu asoi zau maya ama du tu Liverpool le Arsenal tan thulomom ani zui ngal ta ani tundin huna Liverpool thom ari ring le English club lian Liverpool Arsenal le Chelsea lampoin TBR football lamin atarlan dana nipui transfer kongka ain hon vele French forward Marcus Thuram chu senglu antum thu tarlan ani vele ta ani senglu tur hian club pathum te hian theitop an chwa tur thu tarlan ani Inter Milan forward hian season kalmek amang thakop maya Inter Milan tan tum somthum panga inlan to hin gol som paruk akhung towa midang gol khung tur siam sak tumli anei to bok season kalmeka Inter Milan in ma an throi theinan pot mi poimo tak ani bok
hemi wanghet lab lian ten an hel ron meka adu tu zinga English lab lian pathum te po an ron tel vele ta ole hati chin hatun tumata ni tamai se thlir tu te channel min ngai hlut saka in chunga lom thu ka soi tak meu meu ani like share le subscribe lama tan min han lak pui le ulla thu thar ngai nom tak te nen kanin mu chho le zel ton ne